Achu issue with fourth match we center referee na Mr. Roviso R. Shimray, Chingjaroi Khullen we na Samire. Kala Ari we match we linesman na Peg tamnaw long we na Mr. Sochui kala Mr. Temreshang ani kini na yang sang mire. Yari na bang pe mi say. MACHEE Rui Tournament Match Committee MAREM P Higarlong ne versus Chingai Kickoff Saure Minute Aga Kni Alungli Phil Alungli Zangai Re Chingai Wivangwa Fresh Legs Shiwang he first round Sadale Arama last match La Pili Wang attack China, all the best because Hangai, MAREM Kalhang Watang Peeling attack Haine, Young Island and Rio Haine. Ari decide Sarah Shiva. Chingai we, Kranau, Kanikutum Nala, Kaktomang Soda, Mangali Rapam Yere, among Rabbing Lila welcome say. Mr. Roviso, center referee. Sochui and Temreshang Pe Katam Nalong linesman Ashik Tum the coordinate Salaga Young Mikashop Jim Tan Young Mire Players Ping Team Kanini Nalaji Respect Samilo Reporters Miss Lakmila Miss Shimray P Natum Nila stage back Targasala Kairi Hivakung Milo fourth match Hapo Kairi Chingai we forward Nanur Dalaga out Show Kairi Mr. Ling Sung Mi Ayar Wak Ngak Shok Haine Ito mi fourth match Alung Zangai Re Kaji Katana Ayar Li Shong Fuli Zadleka Kang Rio Wak Maing Re Yung Kavai Hodalay Chingai Katam Na Long Na Atem Salaga Ayar Shokai Re Goal kick Mr. Captain Nakatakshang Mida Gaharlong Willie fresh Salakay na Mr. Kazip Me MAREM Church Core Director na Sangdalay
hili team kaniwi Jersey machu hi ngatai salala pung bang bai lai hauda marem galong na pips sanghai nei sheng mai dama pung bak vai marem galong players mawat manei akhanda kataran shoi nikla jiri yang rok tak lai nei sabai ga sang khun chok ra dala phaning rok tala tum hi kaning rin kham thai na nei outro for Chingai tam naw long tiêu ka maka cha lai khai nei Chingai kitam naw long nashi khayui dar sai next round mathala in qualify sak vai encourage sangai nashui ka shap salo Miss number 16 na mathalai na kathak shang khai nei Mr. Somrin goalkeeper na tukwilaga kathak shang mi hair Mr. Chessy ngaveng plungai ka Chingai basinala Mr. Temrishang Mr. Moon free kick Marem ka harlong na free kick Mr. Jesse number 11 Chingai phai bang aveng lakai ram pulungai Chingai Mr. Alex Khangreu Jingham Salala players ping na ngachang gajat mawai la thalai ngreu mi dale Mr. Pam Dai athang pe basili mat thalakai goal kathak sangai akhmang je goal nei Chingai na ball sing dale singda dale nganur dale outro marem ka halong na kwire another outro hiwa Chingai winei RGL conference adam lila tai tro sa ka ungta za lak je ram nei mariam na Chingai phai bang veng lak haya ram nei number 12 Mr. Chesina phai khui gai nei Mr. Yur Mr. Priso Pam Dai Mr. Yur Mr. Alex nawi magic yangai Chingai defender na katak sang gai nei Temrishang with long range katiyo ka chance samphang awai ruji ka Chingai na machi home ra da khuishang gai nei
Oh, he Kalhang members we showing na team we showing na chairman Lee, Mr. Terson Kongray Lee. Vau malan mitale chishat mitale nana shaka. Rura ga ors atiru je lotan milataka. Yeshu the pau mi galile. Sa Terson nana my kone sorana. Rura ga ors groundry. Nama members pang nama players pang da machuk mi laga kolotan mi pulo. Marem outro. Kala shilai na handball zu khai ne. Free kick, Mr. Temreshang. Mr. Temrak Lee. Handball zu khai nei. Parwe atung kathaka khai nei. Are we here? Yari ling shan naga supporters si ramnao maning salada Chingai players ping kani tho jaron naw mang hauda ngala naw ping lani ping wi uklung wa hili Chingai pasili support sadale supporters ping li ning ring phang saksi jiga goal score khasam yahlo Chingai pasi free kick Marem Mr. Prisho Auti Marem na hor leader Chingai na Chingai with team na outro order number 7 Kusam Kamsiya Kamandale Mr. Pamdai Chingai player nang pai kwera Magacha lay hauda free kick Marem ni mera Mr. Pamdai Mr. Alex nang aveng ijithai Mr. Prisho Mr. Prisho yang laga free kick award sami haire khanu tho chau da pang mai khai jat nei Chingai we player na Mr. Pamdai Jesse Mr. Jesse danger sala kaya heading salaga keeper na ning shala kai na ngak shok khai nei
referee na yang laga free kick award sahira Chingai li Mr. Moon Mr. Alex Wichi number 14 nang pai khui khai nei Mr. Mohan Chang paksa te mongui mane ngalei wi level li pendra ruchi Chingai na zang la khai re sam phang tak le tan ja ji khui te la kai na khui re MAREM go along with team pai crack maning lak manai ka opportunity ji thalai na Chingai wi player na khui khai nei Mr. Termishang Mr. Gazip me pai bang veng line le fu de number 11 Mr. Timrak MAREM we youth members psychorally Mr. Ngrangam Narama Theru Mimangra at the match league round kaning ro khai amazang tu chiwining magati sada members ping the complaints how da ahi kata shigla da muchuk tak lei Maipung FC we goalkeeper Mr. Ngrangam match official sada mathalai na yang midalay achu tournament Chingai kadam naw long na goal khani jang khawai ka halong na gola ka convert sak vai hot na dalai MAREM Kalhang with team we shong na officials we shong na ka chat middle Mr. K Ringpa senior player defensive mid nei hipa hi nali katha ka lungli team we pam khawai stage fakli na tumwi colleagues pin ng ride le Mr. K Ringpa na khon ka shai ng soda mangawak khara milaklo Mr. Tai, Mr. Termishang, we are a Thailand Paul Kai Kashaba midfielder nei. Mr. Tai, pre-show. Jesse, no kata rukla. Jesse. Hili substitution lay dalay khang ajay amoy kisi biling unui khamaya ka changai re sayer ngam ngaveng kamai ngalang da pol changsa zuda a winning na yui salala a phaili pen house Chingai Temrishang man lakaya kick nay Mr. number 10 triple mathala inside re achu tournament ni mathala kai triple ngai ji Mr. Temrak number 12 linesman na yang laga offside tai re goal chung with the score sak vai
Katom ngai ta lei chingai katam naw long points wivang la tarka sala ke Mr. Lex thalai na ka khai re number 11 number 7 kakhnia goal sangai re chingai wi number 7 number 7 goal score side Array first half li quality that the sang phok hai ka second half kala match ka kubliba goal score hi result chung haul bai ta shit sangi Mr. Lingsangmi Paili Sazahoda Ayali